Hagajing lakai DFB Pokal haprengka Eintracht Persia eka VfB Stuttgart. Haba pai shering kecing lakai kalau kecing lakai ka mari ka cupor haga ba baru artligi ken hun gia khai da mar saugul hadu bukor ka dai per minute but live per minute ka extra time badai haga penalty shootout pala kenjat marshi peungun ka VfB Stuttgart kalala ban LYNGBA ka Eintracht da pralah nyau. Agawai par kecing lakai haprengka Wiesbaden Persia eka Bayern Munich. Haga dengan kecing lakai ka Bayern Munich kala khur ka nam job hadin bakalala ban pelim selit ya ka Wiesbaden. Badi aga gol penjob le ya ban tap LYNGBA Harikin ashwa ban kut kecing lakai kata ha ka minit ka bakentai peu plus sau. Haga kecing lakai playoff ban ya keni RUNG sia ka Champion League menta ka samoi. Haga kecing lakai second leg haprengka Karat Persia eka Celtic. Aba pai syakna kecing lakai boro artli ken hun kia khai klemla bat pen khijar nadu basdang kecing lakai adu bukut jong kecing lakai badai ha penalty shootout ka Karat kalala ban LIEM ya ka Celtic dan laila ar baleng bagan kecing job ka Karat ka badai ka klub na Kazakhstan kalayo ban RUNG sya ka Champion League ha ka sin ka banengkong hagwai par kecing lakai ha preng ka Benfica Persia ka Fenerbahce. Haga ni kecing lakai ka Benfica kala khor ka nam job hadin bagalala ban pelim salit ya ka Fenerbahce da shigulanot. Haga ni kecing lakai second leg bad kum juru da shigulanot haga gol aggregate bad haga ni kecing lakai second leg utaliska ulay priang ya karetkan. Haga kecing lakai La Liga prengka Celta Vigo Persia ka Real Betis. Aba pai syang ni kecing lakai baro artli ken hun kia khai ta marshi gol hadu bukut kecing lakai. Haga kecing lakai EFL Cup haprengka Fulham Persia ka Bristol City. Haga kecing lakai ka Fulham kala khur ka nam job hadin bagalala ban LIEM ka Bristol City da Arlanot. Haga kecing lakai haprengka Oxford United Persia ka Brighton. Aba pai syang kecing lakai ka Brighton kala khur ka nam job hadin bagalala ban LIEM suk ya ka Oxford United hanun riulanot. Haga kecing lakai haprengka Everton Persia ka Mansfield Town. Haga ni kecing lakai ka Everton kala khur ka nam job hadin bagalala ban LIEM ya ka Mansfield Town da Arlanot. Haga wei par kecing lakai haprengka Grimsby Town Persia ka Manchester United. Aba pai syang ni kecing lakai ka Grimsby Town ka tam ha kela step da Arlanot. Henry haga kela mid ka Manchester United. Kalala ban siu kuliang ya kini ki argol badai ha ka penalty shootout ka bala kenjat hadu mar khat laingun ka klub ka bele kai ha ka third division kalala ban LIEM ya ka Manchester United ha ka EFL Cup second round da khat ar la khat wei. Ha ka jing la kai League Cup semi final ha preng ka INTERMIAMI Persia ka Orlando City. Ha ba pai syang ka jing la kai ka Orlando City kalayo ba pen khi jar nengkong haswa ban kod ka kela step kata ha ka minute ka South Sun plus iwei LYNGBA Pasalix Henry ha ka kela mid kata ha ka minute ka ba nyau pheu nyau LYNGBA ka penalty ka INTERMIAMI kalayo ban thiap ya ka gol pen ya khai badia ka ni ka penalty la kan jat da Lionel Messi bad ha ka minute ka ba pra pheu pra Messi kalayo piang ban thiap ya ka gol ka ba ar nak benta ka INTERMIAMI bada shwa ban kod ka jinga lakai kata ha ka minute ka ba kendai pheu plus iwei LYNGBA Segovia ka INTERMIAMI kalayo ban thiap ya ka gol ka balai ba LYNGBA gini ki lai gol la penlong ya ka INTERMIAMI bagani RUNG biang sya ka final jong ka League Cup.